kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha. Kuri yo twumva aho uherereye hose, byaba mu gihugu cy'u Burundi, abari muri za Korine Mujejuru, abari muri za Korine Kinazi, abari za Tongo, za Cibitoki, abantu bari za Bubanza, abantu bari za Gitega, za Bujumbura, abantu bari hirya no hino. Reka nonye mbifurize umugoroba mwiza mu gihugu cy'u Rwanda, kude shapo aho muri hose, ntabwo twabibagiwe, ariko kandi turabasuhuza cyane abantu badukurikira bari muri Kenya, Tanzania, mu Bubiligi, mu Bufaransa, Uganda, ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu Bushinwa, bari muri Japan, bari za United Kingdom, bibereye mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko n'uri kuri kamera nawe turamusuhuje cyane. Umeze neza? Yes, birumvikana rero, tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni imirwano ndi kubabwira ikomeye cyane, ikomeje kugenda yitegurwa mu gihugu cy'u Burundi, aho ubu tuvugana ndimo ndakira amakuru avuga yuko byibura abasirikare bari hagati y'ibihumbi 6 ndetse n'ibihumbi 7 aribo rwose barimo baritegura hano za Cibitoke. Ni imibare irimo ingeraho aka kanya, ndetse hari n'impamvu yamaze kongeraho iri gutuma abasirikare bari mu myiteguro idasanzwe. Ibyo byose rero tugiye kuba tubiva imuzingo, ariko kandi tubikomozaho. Mu ishyamba rya Kibira hongeye haba ikubitwa ry'inkuba, ariko n'ikubitwa ry'inkuba ryatwa abasirikare bagera kuri 12. Ako kantu mukandika ahantu, ako kantu mukandika ahantu, abasirikare bagera kuri 12 aha mu Kibira. Ibyo turaza kubigarukaho, ndetse uraza kumenya impamvu idasanzwe irimo iratuma aba basirikare mu ngabo z'Abarundi inkuba ibakubita. Benshi bajya banavuga bati ni Red Tabara iba yinjiye hano mu Kibira kugira ngo ice intege igisirikare cy'u Burundi. Abandi bakavuga bati ni ntuza, ni ugusubiranamo kuba kwabayeho hagati ya FDL ndetse n'abasirikare b'Abarundi. Mbega muri make ugasanga impande zombi ziri kuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo nabyo turaje tubikomozeho gatanu kuri kagenzi kako. Ndabona mikoro iriho. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege. Ngira ngo masakare twari twababwiye ko hari imyiteguro idasanzwe, ndetse umutekano udasanzwe urimo urongerwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ubu tuvugana rero nabyo amakuru ndimo ndakira aturuka hano kuri televiziyo ndetse na radiyo by'igihugu by'u Burundi. Amakuru ndimo ndakira aturuka hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru ndimo ndakira aturuka hano bita Igitega. Ndagira ngo nimba ukurikira Duniani Quote TV, ndagira ngo utega amatwi ibi bintu, kuko abantu b'Imana narababwiye nti rero ahangaha yuze utanga imitima gusa umbwira ati Moses ndakumva gatanu kuri gatanu, kuko ku kintu kijyanye n'amakuru hari amafite drone ziba zicaha nzibwira ati muduha amakuru. Mpafite icyitwa drone rwose zikora neza cyane. Ubwo turaje ibyo byose tubyegeranye, tubabwire uko bihagaze. Turaza gusimbukira mu makuru menshi agiye atandukanye. Muraza kunyemera ngaruke n'uwitwa ku Agatoni Rwasa, muraza kunyemera ngaruke ku muntu bita General Neva, muraza kunyemera ngaruke ku witwa General Prime Nyonga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Aba bagabo nabo ni bamwe mu bagabo isaha ku isaha bari mu kaga gakomeye. Ngira ngo mumaze minsi mwumva ibyo witwa Reverend kuri yo, ntabwo byari byoroshye, aho bamubika ko yapfuye akongera akazuka. N'abantu b'Imana, ndagira ngo mwicare ibi bintu tubyinjiranemo neza. Narababwira nti ikijyanye n'amakuru mujye mukimbaza. Ubu se mwari muzi yuko ubu tuvugana ku murongo wa telefoni uwitwa General Neva ku isaha y'isa 7:35 yahamagaye muri South Africa? Ese mwamuzi ibyo baganira ubundi? Narababwiye nti nimba ushaka amakuru y'u Burundi icara utuze, asigaye nyakwihere.
igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana kigiye kugura izindi ndege, ni indege zigiye guturuka mu Burusiya ariko ku bufatanye na South Africa. Izi ndege zikaba zizajya zibafasha mu bijyanye no gucunga umutekano w'ikirere. Ese ibyo hari abantu rero njya mbabwira ibintu bakabipinga bakabica hirya no hino, mujye mutuza mbaha amakuru uko mfite drone zikora neza. Maze iminsi mbabwira ati barimo bariga gukoresha imbunda ziremereye, imbonenakure. Maze iminsi mbibabwira ngira ngo ibi bintu reka tubyinjiremo neza, kugira ngo n'abafite interinete nkeya, hari nk'umuntu baguze interinete y'ijana akavuga ati nyamara ariko interinete y'ijana ndaza kurangira ibi bintu mbyumvishe neza cyane. Ubwo rero kugira ngo ntabatindira, reka mbanze nanzike ubwo ngubwo kugira ngo ugire icyo akuramo agikuremo hakiri kare. Njye niko nkora ubundi, niko nkora iby'injye mbivuga mu b'imbere. Rero sasa ibi bintu tubisasanure ndetse tubive imuzi n'imuzingo, kuko rwose icyo nababwira cyo situation iba ari hatari. Mbere na mbere reka tubanze twinjiye Igitega, by'umwihariko tubanze twikoze ku witwa General Neva. Uyu mugabo mu masaha saa 7 yahamagaye mugenzi we wa South Africa. Murabizi South Africa tozaga icyitwa FDLR, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bagatoza icyitwa FDLR. Amakuru mfite rero atariho ivumbi, nyuma yuko aba bantu banahuriye mu gihugu cy'ubuseruko cy'abaturanyi cya leta ya RDC kwa Tshisekedi. Ubu tuvugana South Africa shatse buri kimwe cyose ishobora gukora mu gufasha u Burundi, ndetse ngo bongere bafatikanye n'u Burundi mu guhangana na M23. Ngira ngo murabizi hariya i Kongo. Ariko ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko nyuma yuko byanze muri kiriya gihugu cy'abaturanyi, ubu noneho South Africa yagarutse inyuma ikaza gufasha igihugu cy'u Burundi. Ku isaha y'isa 7 n'iminota mike irengaho nibwo uwitwa General Neva ahamagara South Africa. Hari gahunda bafitanye y'indege zigomba guturuka muri Russia. Izi ndege zikaba zirimo indege zo mu bwoko bwa Sukhoi, n'ubundi ntizakoreshwa gare muri Kivu y'Amajyaruguru. Izi ndege rero ngo zikoma kuza ngo zikaba zafasha igihugu cy'u Burundi, ariko ngo iki gihugu cy'u Burundi izi ndege zikabafasha hari icyo nabo bagombye gutanga. Hari benshi rero batangiye kwibaza ati icyo ni igiki. Hari amabuye y'agaciro bacukuraga hitwa Rubaya. Aya mabuye y'agaciro niyo ari bwifashishwe mu ngurane, ndetse iyo ngurane ikomeye kabiri buhabwe South Africa. Yamara guhabwa South Africa nayo ikohereza iriya, ndetse ikanabatera n'inkunga ikomeye cyane, kugira ngo nayo kujya kwa amabuye y'agaciro yonyine ntabwo yagura indege, ntabwo bakuyeyo menshi cyane, kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo rero mwa bantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo situation hano rwose ni hatari, ndetse ibintu bikomeje kuba biba ibindi hano mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege igihe ziraza kuba zije, ni indege ziraza zihasanga ibifaru South Africa yohereje mu gihugu cy'u Burundi byo mu bwoko bwa BM21 ndetse na BM12, ndetse ahangaha babahohereje n'ibindi bifaru bifite amabara ntamenya. Ariko ubu tuvugana barimo barabisiga ibi bifaru, n'ubundi amabara y'u Burundi barimo barabihindura, ariko byari bifaru byaturutse muri South Africa. Ibi bikaba byarazanaga n'abasirikare, nimba mwibuka neza tubabwira ati mu gihe umupaka wa Kongo n'u Burundi urimo urasatirwa na M23, ati hari abasirikare ba South Africa barimo baninjira hariya i Kongo baciye muri kiriya gihugu cy'u Burundi, nibwo ibyo bifaru byazaga, ndetse nabwo izo ntwaro zazaga. Ibi byose rero mw'abantu b'Imana mwe, South Africa ndetse n'abarundi barimo barashaka buryo ki babihanduringa kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Ka turebe iyi drone se yanditse ikira. Aha, ati ndi muri Korine Munanira, muze kutubariza amakuru arimo aturuka ku kibuga cy'indege. Ese koko nibyo izo mbunda zirimo zirahaza? Aha, kaka kantu handike muri agenda, izo mbunda zirimo zirahaza, muze kutubariza
aha ndabona hari n'undi muvandimwe wari wanyandikiye, nawe turaza kugenda tubisobanura neza ndebe ibyo yanditse. Ahitwa Ruyigi ndetse na Gasorwa ubu tuvugana haracyari bariyeri, ndetse abarundi b'imbonerakure benshi barabongereye ku bwinshi, ubu nibo barimo baraducungira umutekano. Nka data uzi yuko ba barundi, nimba mwibuka igihe tubabwira yuko basitse mu nkambi y'ahitwa za Gasorwa ndetse na za Ruyigi, hamwe hakaba hari bariyeri ahandi hakaba hasatse, izi mbonerakure na n'ubu ziracyahari, ntabwo kijyanye n'umutekano rwose bari bahagarika. Munyihanganire. Yes, kadukomeze by'umwihariko amakuru ni menshi cyane. Dukomereze hano ku kibuga cy'indege n'ubundi naho tubanze tuvire Gitega rimwe. Ubwo turava ku kibuga cy'indege mpita ninjira muri perezidanse. Murabizi ku kintu kijyanye buriya muri perezidanse byaba muri za Palais de la Nation, murabizi kwa Kisekedi ninjirayo, byaba muri Burundi ninjirayo, mbega ku kintu kijyanye n'amakuru ho muri perezidanse hariya drone ziba zimeze gutyo. Ni ukuvuga ngo amakuru mfite, icyitwa umwiryane ukomeye cyane hagati y'abayobozi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, birimo birahondanira n'indani muri perezidanse hano za Gitega. Mwa bantu b'Imana mwe, njya mbabwira nti igihugu cy'u Burundi gifite guverinoma, gifite n'igisirikare, ariko ntago bumvikana hagati indani. Ariko ibaza kugira ngo bafate umusirikare ufite ipati rya koloneli nako rya majoro, nibamara kumufata ahubwo ahita avuga ati nari narabuze uburyo mpagera. Ngira ngo murabizi ku munsi w'ejo witwa Majoro Korode, nimba mwarabonye ni na speech yarekuye, ngira ngo mwarabibonye, ngira ngo yenda mfite groupe hano y'ibibera iriya mu gihugu cy'abaturanyi, ngira ngo namwe murakiza abarundi badeployinze y'ingabo. Ubundi ku kintu kijyanye n'amavideo y'abarundi hariya rwose mbanyafite mu buryo mwese cyangwa undi. Ubu tuvugana amakuru ndimo nakira atariho ivumbi, nuko ahantu bita Igitega situation ari hatari, ndetse ibintu bitifashe neza habe namba. Aha Gitega rero impamvu ibintu bitifashe neza nuko byaba muri guverinoma, byaba mu nzego za gisirikare, ubwumvikane. Ikintu bita ubwumvikane ni ikintu kidahagaze neza. Ikintu bita ubwumvikane buke ni ikintu rwose gikomeje kugenda kigaragara. Bamwe baravuga bati hari ukuntu mugira gutya mukazamura ibintu mukabishyira hejuru, abandi bakavuga bati hari ukuntu mugira gutya mukazamura ibintu mukabishyira hejuru, ugasanga impande zombi nta kumvikana kurimo. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nimba guverinoma itumvikana, inzego za gisirikare ntizumvikane, iyo ugize abanzi benshi bari hanze, icyo gihe uba waterwa kudeta mu buryo bworoshye. Yes. Ku banga bw'ibyuma sinzi ukuntu byari bigenze, ariko ubu byamaze kuba sawa cyane, nta kibazo. Twikomereze. Aha ati ese Moses muri guverinoma gute bitifashe neza, aho ibi ntago bishobora guteza umwiryane bigatuma igihugu
gitembagazwa, nimba ari ugutembagazwa, nimba ari abarundi ukuntu baba banditse, ntabwo mba ndimo ndabikurura neza. Ibyo ni ibintu byumvikana, igihugu gishobora guhura n'akaga kubera kutumvikana muri guverinoma indani. Igihugu gishobora gusenyuka kubera inzego za gisirikare. Kutumvikana buriya ku nzego za gisirikare nabyo ni ikibazo. Igihugu aho ngaho rwose kirasenyuka. Ubu tuvugana amakuru mfite rwose ni uko hari kutumvikana, kandi ku kutumvikana kukaba gukomeje kugenda gufata indi ntera, ndetse kukaba gukomeje kugenda gufata indi ntera ku butegetsi buriho bwitwa General Neva. Bamwe baratanga itegeko, abandi bakavuga bati reka iri tegeko ntabwo turyumva neza. Icyo ni ikintu rero kigaragaza ko ibintu bitari kugenda neza mu nzego za gisirikare. Twigire ikibira, twigire ikibira. Inkuba ziri gukubita, inkuba ziri gukubita, ndasubiramo ngira ngo mujya mwumva ngo inkuba zakubise ngo hapfuye magana, mukumva ngo inkuba zakubise ngo hapfuye mirongo. Bamwe bati ni Red Tabara, abandi bati ni FRN, abandi bati ni Ntuza, abandi bati mbega ibintu bikaba urujijo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana rero amakuru ndimo ndakira ni uko byibura harimo haritegurwa ikintu gikomeye cyane, ndetse kandi ikintu gikaze, kugira ngo barebe nimba umutekano wa hano za Kibira ushobora kongerwa, ibintu bikagenda neza cyane. Kubera yuko amajwi arimo aragenda neza, ndabona ariko mikoro iriho. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibintu birakaje cyane, birakaze kandi bikomeje kugenda ndetse binafata indi ntera ku rwego rwo hejuru, kuko ubu tuvugana ahitwa Ikibira hongeye gupfa abantu bagera kuri 12 n'abasirikare bo mu Mbonerakure. Kugeza amagingo yanagerageje gutera drone hirya no hino kugira ngo menye ese ibi bintu birimo kuyaba ni ibiki, ariko kugeza n'ubu ntabwo nari namenya ukuri kubiri kuba. Ndacyari gutya mu ruhirahiro. Gusa mu gihe aya makuru turi buyamenye neza, ni ibintu dushobora kuza kugomya kubakurikiranira, tukaba twabaha ukuri ku kijyanye n'abo basirikare bagera kuri 12 bapfuye. Drone yampaye amakuru ntabwo yigeze nyifata neza, nimba hari ukuntu byagenze imyitozo ikaba gasanga ni imyitozo bapiriyemo, nimba byagenze bite ntabwo mbizi. Ariko uko byagenda kose amakuru ndaza kugenda nyakurikirana, mu gitondo ndaza kuba nayabonye. Andi makuru atariho ivumbi Cibitoke hano, urabizi hari Kamagesha, hari ikigo cya gisirikare harya ngo kirirwa mu kintu bita ngo ikosi, ikintu bita ngo ikosi ritangirwa ngaha, ngo umwana wariye umwanda akiyorosa undi, ngo niwe rwose mutambuka muri rikosi ngari mu b'imbere. Ubwo rero rwose amakuru ndimo ndakira arimo aturukayo, nuko rwose ubu tuvugana ahangaha naho rwose n'ibi bice ibintu bitoroshye habe namba. Mpamvu ibintu bitoroshye nuko ngo icyitwa imbunda z'inkoho ndende zimo ziragira gutya zigatwarwayo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Izi mbunda rero zikaba ziri bwifashishwe ngo mu bikorwa bidasanzwe byo gukomeza kwataka. Ubwo aho bataka murahumva, hari muri RDC, hari hehe na he, hari no kwataka mu gihugu cyabo bagahangana n'umutekano mucyo habarizwa, byangwa murabyumva ni ibintu byumvikana. Urumva Neva atatangiye guhamagara, urumva kaba katabaye. Tubwire muri comment, abarundi mujye munatubwira ati hano byagenze bityo. Abantu bagenda bakavuga ngo igihugu cyanyu nta nzara irimo, kandi hari abantu bahamagara bambwira ko inzara imeze nabi, igihugu cyagakwiye kuba gifasha. Ubusa abantu bari mu nkambi za Ruyigi yitwa za Kasozorwa, Abanyamurenge, inkunga zose zije niko bazibona. Ntabwo nje kubaza leta, reka nikomereze.
Yes, birumvikana rero akunzi ba Duniani Koti TV, ibintu biba bikomeje kugenda bizama ndetse binahindura isura, ngira ngo amakuru yacu ikijyanye n'imiripuko gatanu kuri kagenzi kako, murabizi ko hirya no hino mbagerereyo aba amakuru yizewe kandi ameze neza. Ubu se dushashatse nitwasoza no gusubikira hano niko bambwiye, murakoze cyane. No gusubika yego. Yes, reka tubashimire rero, n'ubundi nk'usanzwe yari Moses wanyu.